Oke. Mangan yuk. Ning jembatan ki yuk. Nongkrong Nongkrong ah. Siap, Siap, Pak. Udah kan lo. Gas, Ah. langsung makan. A few moments later. Mie. Ah, mie apa nih? Mie apa? Ini apa, Be? Anaknya apa? Coba ya. Sing enak, sing enak. Mie Aceh kok. Aceh dong. Yo. Hah? Apa sedap? Aceh. Tidak Terus, tahu, Bu. Ya kurang. Sing tetep ae aku. Sedap goreng, Mbok. Ah, Yo, sedap goreng. Bro. telu. Nah, usah beda apa, Ge? Don. Kerupuk. Aku mau bener. Ini kok. Kira. Kok aku pindah kok. Jan iki ning jembatan Pak Ki. Ngen kali apa iki? Ben. Nya. Ah, Ngen apa ki? biasa tempe. Ah, tempe. Jap. Ah, tempe. 2 hours later. Ah, Jan. Wis tuku ngene ki kan. Masak yuk. Ngeliat, Jon. Tak. Mangan. Engklak. Aduh. Tengah teh piring. Jan. Lah wis cemplung ke mine wis umut ki. Urang ungkap ya. Ini si Ao. Nice. Gue jadi ban iki tambahin gue jadi. Bentuk kan mantep. Lagi mana kunda kok. Mon min lurisan oh. Dikis telu sih. Lo maksudnya 6. Ah. Mana itu kunda kok. Wis arep. Sampe ini bae. Ini ki Jan. Enak ya. Ah, enak Ah, ki. enak. Jas banget yuk. Langsung dong. Sik ali. Ah, nih ki ali ki. Bisa Terima main. kasih. Ayo, Ayo, bisa. Bisa. Kumpul. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Min. Jan. Nah, Sih, ya. Seleng-seleng. Nyang begini. Hop. Coba. Tepok. Ini langsung kok. Mana pra? Jan. Sekolahnya Lim. Mesra. Coba potong bisa. Coba potong. Apa ini kita? Jual di mangan kan. Kelari mangai ya. Bilang kedua.
cara iki. Nah, Enggak coba. dhewe mah apa? Saya kurang akeh ngirakno kaya sosis, Yo. ndok. Tangan bae ya. Apa teh tangan kok? Ngambek ya. Terus bersyukur mas semangat gue. Terus papas dulu deh. Cepet kira ya, iso. Hah? Parah trek iki makan mie iki. Ya, alhamdulillah, ya, syukur, Ki. Hai. Bisa. Yo, wis cukup sekian dina iki praktek vlog nih bahasa Jawa. Dengan tema mangan mie bareng kanca.